no uhoro wa maandamano tutingĩenda kũigua uhoro wa maandamano tondũ rĩrĩa kwanjia kwandamano hau niho maundu mathukagira makiria biashara ikahingwo andu makanjia kuumia kuhurwo ni borithi na ukaigua nginya mioyo ni yateo koguo tutingitikira horo wa maandamano wa keri ndetano ya Matiang'i nie kiria kirengiuria ni atiriri ni harari na mahitia ma Matiang'i gutwarwo kwa DCI kana no wirihaniri uria uturaga kuo hindi na hindi tuonaga tubatie gwika atiriri wa ugiteti ukonaga o muteti oima akerihaniria tubatie kwamba kuririkana mugathe Mwai wa Kibaki riria oire muthigi wa bururi ndari undu wa aririe horo wigi wa Moi na kwiko kwe mwathanire wathanitwo muru thiini wa bururi witu ni hindi ya Moi no tutiguire mugathe Kibaki akiuga ihi twirihanirie ona aria mendaga koya mugunda wa Moi hara Nairobi ni twiguire Kibaki arugama na Moi na akio indo cia Moi tikahutio koguo tubatie kuga atiriri wa Moi ni tutigage o thirikari yoka na tina hau gabere ni thirikari ici ikoretwo ho kwanjia kwirihaniria ni tunyitane na muno nie ngwari horo wa Mount Kenya atongoria aitu ni tunyitane no tutige tubara tunini ukaigua uyu mararua na uyu ukaigua mugathe Uhuru aima gite-ini ukaigua kwina andu maramuhura arahurwo niki na atongoretie miaka 10 na akanyitirira bururi uyu tubatie kunyitana atongoria aitu tigai gutwonagia ati bara cia hana hare ni tunyitane na tuonio mwerekera wa Mount Kenya hari ororete ni ngatho ni mawoni ngurani kuma kuri aikari a Murang'a no igo maundu meretu maroiga marenda bururi ugie thayo kwina ngaragu matirenda maundu maingi no uhoro wigie Matiang'i marauga Matiang'i is an asset kana ni mundu wa bata bururi-ini uyu ubatie gukorwo akihoywo kirira tondu kirira kihoyagwo wanaruithia wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Tukima kuria kaunti-ini ya Murang'a tuthie mwe kwa mwe nginya kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu na kuria kambuni ya Max Global Company na iria yoete arutwo kuma kaunti-ini ya Uasin Gishu na kumatwara mathomo-ini university-ini citiganite bururi-ini wa Finland aria riu mahetwo mukana wa kuhundurwo na gucokio guku bururi-ini angikorwo matikuriha bithi ciao riu ni tanyitwo kuheana ndomereri egie ndeto ino arutwo aya maruteirwo mukana uyu na ni thutha wa kwaga kurihirwo bithi ta uria mereirwo riria matwaragwo nja wa bururi. Tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe ripoti ya Dan Wanga uria ni mwandiki witu kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu. Ntugukorwo tugiethana na Dan Wanga nigetha atumenyithie ripoti iyo na njira iria yagiriire egimaine na arutwo acio. Twambe tuguthuke kuria kaunti-ini ya Embu na kuria thutha wa aikari ya kaunti ya Kirinyaga gukirira kambuni ya kuheana utungata wa mai ya Embu ni undu wa kuonereria sewage rũĩ-inĩ rwa Rupingaza riu maabitha ugima wa mwĩrĩ kaunti-ini ya Embu nimekinyetie haria giko giki kireitirira rũĩ-inĩ rũrũ na niguo kumenya ugwati wa giko giki. Maabitha aya maugite ati marenda kumenya gikiro kia uthukangia wa mai maya kuona ni makoretwo makihuthika ni aikari ya kaunti ya Kirinyaga. Mwandiki witu Dennis Fundi ari mwena ucio na ndirenda tuthie mwe kwa tunyitanira nake Fundi gaithika tumenyithie ciegie mai na bara gatagati ka Embu na Kirinyaga. Nwega muno Gishumu we studio niragwatanira nawe na njire mwentheru muno ni thiini wa mwena wa Dallas kuria kambuni utambi wa maji Wasco ikarogwa ikitheria maji ma sewage kana maji magikukuma nyombari itiganite na toguro na vuve yakwa mama ni marima marima tumikaga ni kambuni no gutwika kutheria mai na mbuge ni kumana na mateta ma ekaria murindoko na mugamba ciura kuma kuria kaunti ya Kirinyaga makiorota kambuni no ati ni returura giko ni retura maji magikorwo rirwo Ruvingasi utukume mavitha ugima mwere kuma kaunti ya Kirinyaga na aria akaunti ya Mbugu kava umuthi maria bakuma mathari mairo kuna matwika makuthie daika ithare mwere vitukite na matwika akungania samples iria magutwika kuitwara kuria thini wa laboratory kuma twike makuithima no ati kuna ri oguo kambuni ya Wasco ni twikiria kuthiria ati manje mama marikia kumatheria matikoro mena gwatu wa monthe kwimengena kuru kumbitikirika vindalika kongoregeraniria na mavitha kambuni ino niguo matwika gututariria mutaratara uri matumagira niguo kutheria manje mama na rengi kana mena gwatu wa guonthe kwimwenge tomberite na marito makururitie kamera. Marito betagwa engineer Christopher Gitonga. I'm the one in charge of production ya mai na sewerage ino. Guku Daras treatment plant itritaga mai kiwango kia 2500 cubic wa muthenya na mambagiria kuma pondi ya mbere ria tubitaga anaerobic magacoka magoka ino ingi twitaga facultative and finally the maturation pond
and process hiyo yothe yanarika nitukoragwo tugwika monitoring niguo to make sure my mama they in the right condition before releasing back to the water body. Ukeri vorwa monitoring ura maanisha atia? Na njira nguvi nirauga nituosaga sample wa kiumia tukaivira guku ina wa internal laboratories tugatesta niguo iwango iria ta kwina kindu gitagwa pH, kwina kindu gitagwa chemical oxygen demand, bio-oxygen demand, tuka make sure ati mai maria maraririswa ne mai within the range ya NEMA na in terms of either Kenya Bureau of Standards. Na ringi bado wa mweri ntuviraga sample imwe kuria Water Resource Management Authority laboratory in Nairobi just for comparison purposes ni wengi tukore twi within mutaratarari. Kugo na njira nguvi uragiria kuga maji menyu ni magiririku kana te magiririku mama maratuika makurekereria kule Runjiri? Mai mama turarekereria Runjiri ni magiririku na tukaroria test results ya kuma just the previous few months, December, January, wanainori test we nawe ya February, they are meeting the standards. Nwega muno ngorengeranire na vitha wingi wa kampuni no tomborite na marito maku ni magambo uriku wina guo kwi ekari ya Kirinyaga na makiria ekari ya Embu na maji ma Wasco matumikaga kundu gutikanite iguru rigi wagiriru wa mai mama muratuika makuonoria kuria ruiri. Nwega beta wezekera kadhuri monage. I'm in charge of the sewage section. Nimbuge maji maratwekeritio kuma tuka treatment ni mega to the concern kwi kuthiko ecosystem niundu kwambia bara mbere kwina activity ka ndiri kwisio cia ndiri na awari na monthly cia ndiri ni turuta screens bara isungiri utina tia turuta chamber tumikiragia wa muthenya ni turuta discharging after a month when aerobic ponds so maji marama mvitu ka varia then tumamonitoragwa daily the physical parameters na weekly then BOD na COD na nitrate na dissolved solids to the standard. So maji tukagiria varia ni mega to the ecosystem. What na ugatia ecosystem nyamuisi gara Runjiri ni voto ikaraga na mitiga kura Runjiri. Undu uramorota ni gukurwa ringi kuroneka ta kwa kampuni ya Wasco itakoretwe ikithomithia mwingi voro wa mai mama nuko ta kwa mugwite vu na ringi ni mitaratari ku mugukani ni gutigirira mundu ira aratumira maji mama muronoria kuria ndira kore na wasiwasi ku nundu ogima wake wa mwiri. Nwega company ya mite Kirinyaga Tembu ande mutumithite misino mingi atoka mathomiria wama totumira maji mama after kilometer kuma treatment plant lakini Kirinyaga totiathi ku mathomiria ni wake up call ana tuthie tumonithie ura tatu maji mama kuma sewage. Okay, nwega muno iyo ni mugambo ya mavitha kampuni no ya Wasco ndio ngisoka na vuva vitha wa Kirinyaga ogimo wa mwiri no twikire wa kuga ONN magotwika kuthima sample ino matukire makungania vani vuma makromena umati wageriku kumena wageriku na matino gwatu monthe maravesna kwimige kuna yoguo avitha kana chief officer wagimwa mwiri wa guku county ya Embu Dan Bongo na ndo mwena avithorero gamerete ogimwa mwiri Rosanin Kaugeni matukire akuga maji mama ni maviragwa ni mathimagwa wa mweri wa kiumia ni kampuni no ya Wasco na nginya meta thirikari ya county na mationekanaga mena ugwatu guonthe kwi mwingi na matukia gutariria angite mena ugwatu guonthe kwi mwingi ungi kurara mirimu ya korera na kugo makire mugo matukia makugwa ringi wa mweri thirikari nene itukaga ya kumathima na kugo kuma mamberirie kana kuma mama majirie kuverwa ni kampuni no ya Wasco matire makoro mena ugwatu guonthe na kwina yoguo niguo mwekari wa Kirinyaga akura kiganira thirikari ya Kirinyaga ni osire samples niguo na ikathima na vuvari na vuva wa kuthima ni koro ikirekereria sample icio kana report nginya ni kwi mwingi wa Kirinyaga niguo makoro no makigua ni makoro mena o mati maje matino gwatu wa monthe kwi mwingi no ati kuna rioguo kampuni Wasco ikorete muvariri wa mbere gutigirira na ni imwe ya kampuni irekorwo ikiruta maji mathiru thini wa gitaru giki na koguo sample icio cio ni mavitha mau nimo ikwaria uma wa uruti wira wa kampuni no kuma kaunti ya Embu na makiria kuma vamwe na Wadaras nie beta Dennis Fundi. Thegio Fundi kuma kuria kaunti-ini ya Embu tugithie na mbere tuthie kuria gicua-ini na thiku imwe tu thutha wa mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga
batoni yake gutiriha icera riake mwena wa gicua-ini muthenya wa ira. Riu atongoria kiama kia UDA kuma kuri kaunti-ini ya Mombatha ni mokereire icera riri na kuregana na ritana ria Raila Odinga ria kuhinyiriria muingi wa gicua-ini kunyita itemi thini wa mirurungano ya Azimio la Umoja na kuhinyiriria thirikari egoithie garama ya muturire uria ukoretwo iguru. Tuthie mwe kwa mwe tuigue ripoti ya Ndegwa wa Gathungu na ria kuhaririirie ndagika nini hau gabere. Thengio muno wiko studio gathi na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV iramurika giikaro kimwe kia atongoria kiama kia UDA thiini wa kaunti ya Mombatha kuria macokaniriire makimenereria na gukumithia icera ria mutongoria kana mutongoria wa kiama kia ODM thiini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja niwe Raila Odinga kuria arakoretwo campaign ciake thiko igiri thiini wa kaunti ya Mombatha na kaunti ya Kilifi. Riu atongoria aya a kiama kia UDA makirarakio ni miario yake makiuga ati miario ya mutongoria uyu mwena wa gicua-ini yegemeire gukorwo ikihenia muingi kana kuhinyiriria muingi ukorwo ukiurwo ni mawoni maria mariho na niguo hihi tukorwo tugitaukwo na kinyini gwenda tunyitanire na eri kana atatu hihi makorwo magituthathaurira uhoro uyu. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee kuhusiana na mkao wenu siku ya leo. Asante sana ndugu yangu. Mimi kwa majina naitwa Mtungwa Wambua na mimi ni mkazi wa Mombasa. Mimi ni mzazi, mfanyabiashara hapa eneo hili. Na kwanza sana nataka kukashifu kitendo kile tulichokiona siku ya Jumapili hapa Mombasa, ambapo bwana Raila Amolo Odinga na brigade yake ya NASA ambaye ni Mama Martha na Kalonzo walikuja kushikana na Governor Abdulswamad na Mishi Mboko kwenda pale Likoni kusema wana Mombasa tuanze kuandamana. Sijui tunaandamania kitu gani. Anasema cost of living sijui iko juu. Lakini tunasema hili jambo la Raila for the last 45 years sisi tumechoka nalo. Kuwa he doesn't recognize the elected president until when amesalimiwa, ameitwa kwa serikali na amepewa kazi ama anakuwa co-president vile alifanya yeye na Uhuru ndio anyamaze. Tunalikashifu sana. Sababu hapa Mombasa tuko na shida kubwa. Tuko na shida kubwa sana, si maandamano, si chakula. Tunasema kweli, njaa haijui Mkikuyu, njaa haijui Mjaluo, njaa haijui Mkamba, njaa haijui Mjikenda. Njaa inaumiza kila mtu. Kama mimi nimelala njaa, kila mtu atalala njaa. Asitufanye kutuonyesha yeye ndiye anajua mambo ya njaa sana. Yeye juzi pesa zimeibiwa 26 billion akiwa amekaa kwa kiti within 26 minutes hakuongea. Chakula imepanda ya mafuta imetoka 200 shillings per 1 liter to 300 shillings per 1 liter 2020 to 2021. Yeye alikuwa ni co-president na rafiki yake Uhuru. Na hakuongea, hakuita maandamano, hakukuja Mombasa watu waandamane, lakini tunaona Uhuru ameteremsha fertilizer kutoka 6000 to 3000, Ruto ameteremsha fertilizer kutoka 6000 to 3000. Andamani kushukuru hilo. Tunaona Ruto ameanza kufanya irrigation ili chakula iwe enough, our basket itoshe. In 1 year ametuambia in 1 year chakula itashuka. Na we have a trust in him because huyu ni kijana na is a believer in God the Father and God who created us. Haandamani kwa kushukuru, anaandamana kusema vitu zimepanda. This type of a leader, tumekataa hizi siasa za conmanship, lies and deceit. Tumekataa siasa za propaganda hapa Mombasa. Hii si ODM stronghold tena. Hii ni stronghold ya UDA. Na sisi kama foot soldiers wa William Samoei Ruto tutasimama ngangari kumjibu huyo mzee wa kitandawili. Hata jibua na aya tukima kule kaunti-ini ya Mombatha tuthie kuria Nyeri na kuria murugamiriri wa mihango ya thirikari gitaro-ini gia gatagati wa bururi Frederick Sisia riu ni ari na giikaro na andiki a mohoro mwena wa Nyeri na ni kurumirira kuragwo kwa kwirwo eri a wici wa fegi kuria mwena wa Kigumo kaunti-ini ya Murang'a. Njuragano yaya eri ni cungiriirie maoni matiganite kuma kuri muingi kuona eri ya mambite kunyitwo na kuohwo mafingo na thutha ucio ningi magicoka kuragwo. Tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe gikaro giki kiria kirathie na mbere. That
the officers insisted that they show them where the firearms were. Yeah. And in the process, they had to go back to the forest, yeah, to assist the officers trace, because they confided in the officers that they knew where the firearms were, and they were inside the forest. Yeah. Unfortunately, as the officers were moving in the thicket, looking for the possible position where the firearms may have been hidden, they were met by gunfire. And I think this is what prompted the officers to take cover and engage the other group in an exchange of fire. And I think it is in the process that the two suspects were fatally injured. Yeah. So the issue that these suspects were killed by our officers is not true. Yeah, and that's why we are saying the National Police Service has IPOA as an agency that investigates any conduct that they perceive may have been done by our officers outside the law. Let them carry out the investigations. What will come out will be a matter of public information. Yeah. At this time, this moment, we cannot say that the police officers were responsible for the killing of these two suspects. Yeah. Because the officers were confronted by gunfire from a group of persons we believe were part of these two suspects. Yeah. And I think in that exchange of fire is when they dropped the firearms and ran away. Yeah. Because you realize that AK-47 was taken away from our officers with a specific number of rounds of ammunition. But when the firearm was recovered, it had less. The same to the G3. So we believe the two firearms were used in the exchange of fire against our police officers. Gukureheire hau ya kabere hegie kambuni imwe ya Max Global na iria irigite gutwara arutwo a bururi-ini wa Finland nigetha makorwo magithomera university citiganite ni rutite ndumiriri yao na ni thutha wa university icio gukorwo cikira arutwo marihe fithi kuona matiriheirwo ni kambuni ino. Tuthie mwe kwa nginya kule kaunti-ini ya Uasin Gishu tuthikiririe miario ya rugamiriri a kambuni ino. Nĩ wega mũno ndĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu na maũndũ marigicĩirie mathomo ma arutwo arĩa mathiĩte Finland gwĩtuĩka atĩ nĩ makũrĩhĩrwo nĩ kaunti ya Uasin Gishu nĩ mathiĩte na mbere kũrehe magigi mũno kũrĩ aciari arĩa me kaunti ĩno ya Uasin Gishu na arĩa mena ciana ciao thĩinĩ wa Finland arĩa maratuĩka mũico wa mweri ũyũ no nginya magĩcoke akorwo matigũkorwo marĩhĩte mbeca cia mathomo mao. Na ndĩ na aciari hamwe na arĩa marũgamĩrĩire maũndũ macio mothe marĩa mabataire gũkorwo magĩcũthĩrĩrio mũno nginya nĩ thirikari nĩguo aciari aya makione kihoto na ciana ciao cithiĩ na mbere gũthoma kũrĩa Finland. Kwa hivyo Tanza na majina yako uweze kutuambia ya kwanza imefika wapi ya kwamba kaunti ya Uasin Gishu imekosa kulipia wanafunzi wenyu? Utaanza na majina. Mimi naitwa Barnaba Murray, mimi ni mzazi ambaye watoto wako kule Finland, wako katika Tampere University na TAC. Mpaka saa hii mali kaunti umefikia ni kwamba kwanza tuliambia kaunti kwamba wakati hii sakata ya kutolipa fees tukauliza kaunti kwamba watupe MOU kwa sababu sisi tulikuwa ni stakeholders ambaye tulikuwa tunalipa pesa, na tukauliza fee structure ambaye ni invoice ambaye ilikuwa inaonyesha pesa ambaye imelipwa na bado, lakini hatukupata na tukaona kuna maneno hapa ndani. So tukaendelea mpaka maneno ikatokea ya kwamba shule inahitaji pesa na hii haikulipwa.
So kuna pesa ambazo county walikuwa naye, ambazo tulikuwa nimesema hapa awali kwamba walikuwa na pesa zetu ambayo ilikuwa emergency shilingi 55,000 na walikuwa na 30,000 ambayo walisema walilipa katika agent Max Global, na deposit yetu ambayo tulikuwa tumeweka kwa shule ambayo ni 25,000 ambaye hawakutupea na walirudisha kwa county, na insurance 30,000. So hiyo pesa inakuja 50. So sisi kama wasasi tukakutana jana tukasema kwamba ni vizuri tujitoe kwa mambo mengi, ndio tukakuja tuandike MOU na Max Global ili tusaidiane tulipe school fees. Na tumesign na tumekubaliana kwamba tumefungua account na tumepewa account ya shule kama Max Global ni karanta yetu ambayo itasaidia tulipe school fees. So niyo maneno ambaye imekuwa. Hii ni kumaanisha mmekatiza mkataba wenyu wa awali na county ya Uasin Gishu ama vipi? Tayari shule walikuwa wame terminate contract na county kwa sababu hawakulipa pesa huko. So tukaona watoto watarudi. Tukaona alternative kwamba tutafute Max Global watusaidie ili watoto wamalize, kwa sababu watoto ambao walikwenda 2021 saizi wa diploma wanaendelea kumaliza. Watagraduate mwezi wa 10 na wale watamaliza next year. Na mkataba wenyu na county ulikuwa upi? Mkataba ambaye county hawakutuonyesha MOU ambaye waliandikisha na shule, hawakutupea hata fee structure, hata MOU hatukuona. Ni gavana mwenyewe alikuja. Tugitigana na riboti iyo kuma kure kaunti-ini ya Uasin Gishu, murero wa Kameme TV niwe gukorwo gituitheraniria Ndurumeni Matuura-ini. Riboti iria twakurehera umuthi acio nimo tugukuhaririirie, no ndugakiriganirwo thiini wa mohoro maria maitu marumireire. Twina mangi maingi ma gukurehera na aria ni hamwe na thiini wa ikereka ritu ria mohoro gitauhwo na ciehanda wega thaa 7. Ni ngatho ni gutucagura, tugathie kuraihu tucemanie hwo na ciehanda thaa 7. Kameme TV, muthegi wa ruriri.